Awufaka u250 manje mfethu manje uthe mayiqeda lapho same time bese ngithinta ioffice lami same time bawufaka u250,000 wakhe amsendela iproof of payment ngasenda nakya so engishola ukuthi abantu abayeke ke lento yamanga bazihamba beyispread bexabanisa ukhuzani nomthandeni akuliwa umthandeni ukhokhelwe yimina ngimkhokhela u250,000 ngifuna ungipromote ijacket emcimbini we-white party of which leyo mcimbi nami ngicabanga ukuthi ngizofika hayi ukuthi futhi ijacket yami ngisupport umfana oyiqalela umfana oyidrivela u-Uber ibrand yakhe ayiqalile ngibonga into ayenzile yamaqhawe ayibhalile amaqhawe abhaliwe konke laphana insizwa zonke zibhaliwe laphana babhalwe bonke ngisho nongizwe naye ubhaliwe naye ukhona laphana sibonga mfowethu into ayenzile and ngiloke ngiyakusho ngithi let's all support ibusiness labantu abamnyama mina ngiyenzile isengiyenzile ipayment ya 250,000 ngamfakela umthandeni ngathi umthandeni mfowethu buya enye into siyabonga kubahleli bomcimbi lwana all-white party bonge kuwena khuzani mfowethu ngendlela oyi-hard worker ngayo bangahlala besho phela bethi uthwele cha akathwele mina ngimbona ama-status wami la i-personal number-ke nginaye ngiyayibona ephusha umcimbi gijima up and down naye ubhuti lo omunye wakazuma bengikhuluma naye ekuseni ngiphinde ngixolise kubalandeli bakakhuzani ngixolise ukuthi angidlulanga kunina bafowethu ngizamele ukunithinta nginganitholi ngifuna ukuthi imvume ukuthi ngicela ukuxhasa umcimbi ngokuthi ngilethe umthandeni ngoba naye ngina lenkolelo ukuthi cha unabo abalandeli kakhulu i-crowd inayo kakhulu futhi ke ngishilo ngathi sekuyisikhathi sokuthi ayiphushe ka confirm ukuthi impela uzobe khona akuliwa akekho umuntu olwa nomunye akekho yolwa futhi ngizozama ukufika ngizoqinisekisa ukuthi ezokuphepha nanokuthi umthandeni uzofika adlala ingoma aphuma hamba eyigqokile le jacket ngithi keep it up asiphusheni ijacket yomfana ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise balandeli bakakhuzani ngibonga inhlonipho eninginika yona la page balandeli begcoka